There ain't nobody you haven't met. Yeah, that's... You know, I say everybody's going to miss you. I'm not, because you're my neighbor. I know. You're my neighbor. Gukurira mu bukene, gufatwa ku ngufu, gutanga amafaranga menshi ku bakene, inzira y'umusaraba yanyuzemo ikamugeza ku bukire, akaba ari umwe mu biraburakazi ba mbere bakize cyane ku isi. Akaba ndetse n'umwiraburakazi ukunzwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icyitegererezo kuri benshi. Ikaze abakunzi mwese ba channel yacu. Uyu munsi turababwira amwe mu mateka yaranze ubuzima bw'umuherwe Madame Oprah Winfrey. Oprah Winfrey yavutse mu mwaka 1954. Avukira mu mujyi muto cyane witwa Kosciuszko muri Mississippi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe uyu mujyi ukaba utuwe n'abaturage 6700 gusa. Ababyeyi be nabo bamubyaye bakiri bato cyane. Nyina witwaga Verita Lee yari afite imyaka 18 y'amavuko, akaba yarakoraga akazi ko mu rugo, mu gihe ise witwaga Vernon Winfrey yari afite imyaka 20 gusa y'amavuko, akaba yari umusirikare. Ababyeyi be ntabwo bari barasezeranye, bakaba ndetse ngo bari n'abakene cyane, ku buryo kugura umwana wabo imyenda yo kwambara byari ikibazo. Akenshi umubyeyi we akaba yarakundaga gutera ibiremo mu myenda ye yabaga yacitse. Ubwo yari afite imyaka 9 gusa y'amavuko, umubyara we wari ufite imyaka 19 yaje kumufata ku ngufu. Inyuma y'imyaka mike, umugabo wari inshuti ya famiye ye nawe amufata ku ngufu, ndetse na nyirarume. Si ibyo gusa, Oprah Winfrey yatangaje ko yakuriye mu muryango wakundaga kumutoteza cyane, haba ku marangamutima ndetse no ku mubiri. Ibi akaba yatangaje bwa mbere mu kiganiro yagiranye n'uwitwa David Letterman muri kaminuza ya Ball State University mu mwaka wa 2012. Yavuze ko atazibagirwa ukuntu nyirakuru igeze kumukubita. Icyo gihe ngo yamutumye amazi ku iriba, undi ayazana mu ndobo, ayagejeje iwabo atangira kuyakiniramo ayakozamo intoki. Icyo gihe ngo nyirakuru umureberaga mu idirishya ibyamushimishije, akaba yaramuhamagaye aramukubita ku buryo Oprah yaje gucika ibisebe anava amaraso ku mubiri. Oprah afite imyaka 14 y'amavuko yaje gutwita, ariko umwana wavuka atarageza igihe, ibyatumye apfa nyuma y'iminsi mike avutse. Ubusanzwe izina rye si Oprah, ahubwo ni Orpah, nk'umwe mu bantu bavugwa muri Bibiliya. Haba abantu mu muryango we ndetse n'inshuti ze kuba bamwita Orpah bikaba byarabananiye, bakaba barakundaga kumwitira Oprah, rigeraho riramufata. Akazi ka mbere Oprah yakoze ni ugusoma amakuru kuri televiziyo i Nashville yitwa WLAC TV mu mwaka wa 1974. Icyo gihe yahise aba umwiraburakazi wa mbere ugaragaye kuri chaîne ya televiziyo muri Amerika asoma amakuru. Oprah yaje kwerekeza mu mujyi wa Baltimore, aho yahise abona akazi ko gukorera televiziyo yitwa WJZ. Iyo televiziyo icyo gihe ikaba irimo kwiyubaka. Baje kumukoresha publicité kugira ngo iyi televiziyo irusheho kumenyekana, bamushyira ku byapa bitandukanye bashyizeho interuro igira iti Oprah utekereza ko bisobanuye iki. Ibi ngo biri mu bintu bimwe byatumye atangira kumenyekana cyane. Akora kuri iyo chaîne ya televiziyo, umushahara Oprah ku mwaka wari $20,000 by'amadolari y'amanyamerika. Muri iki gihe wayagereranya $95,000 by'amadolari y'amanyamerika, ubwo ni hafi $95,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu mwaka wa 1978 nibwo Oprah yatangije ikiganiro cye cya mbere bwite. Icyo gihe cyatambutse kuri televiziyo yakoreraga ni ikiganiro yise People's Talk. Nyuma yaje kugihindura izina mu mwaka wa 1983 akita The Oprah Winfrey Show, ari nacyo cyamugejeje aho ageze ubu ngubu.
Oprah yaje kwinjiza amafaranga avuye mu bikorwa bye bitandukanye, ibyinshi bishamikiye ku biganiro yakoraga. Mu mwaka wa 2016 yaguze ikiraro cy'amasheval kuri miliyoni 28 z'amadolari y'amanyamerika. Ni ikiraro kiri i Santa Barbara ahitegeye inyanja, hakaba harimo n'inzu nini cyane ihenze. Gusa ngo ntago ariho atuye kuko afite inzu ye bwite ifite agaciro ka miliyoni 50 z'amadolari y'amanyamerika. Iyi nzu abamo, abanyamakuru bayihaye akazina ka Promised Land cyangwa se ubutaka bw'isezerano. Iyi nyubako ifite ubusitani bw'indabyo z'amaroza, ibiti ndetse n'utugezi tugiye ducamo hagati. Iyi nyubako n'ibiyigize ngo bitwara amazi menshi cyane mu kuhira ubusitani, aho mu mwaka wa 2013 fagitire ye y'amazi yamuhagaze ibihumbi 123 by'amadolari y'amanyamerika. Ni ukuvuga miliyoni hafi 123 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu kiganiro akora cyitwa The Oprah Winfrey Show, bizwi ko akunda gutangamo impano ndetse zinahenze cyane. Urugero ni nk'imodoka, amatike yo gusohokera ahantu hakomeye, imitako ikoze mu mabuye y'agaciro n'ibindi. Hagati y'umwaka wa 2010 n'umwaka wa 2011, ni ukuvuga mu mwaka umwe, yatanze impano ku bafana be zifite agaciro ka miliyoni 23 z'amadolari y'amanyamerika. Mu mwaka wa 2007 Oprah yaguze indege ye bwite. Ni indege ihenze cyane, inarusha agaciro zimwe mu ndege prive z'abantu ku giti cyabo, kuko ubusanzwe indege bwite cyangwa se jet prive ibarirwa agaciro kari hagati ya miliyoni 3 z'amadolari y'amanyamerika na miliyoni 90, mu gihe indege ya Oprah Global Express ya Bombardier Aerospace ifite agaciro ka miliyoni 42 z'amadolari y'amanyamerika, ukanongeraho ayayitangaho buri mwaka mu kuyitaho. Oprah akunda ibishushanyo byo ku mataburo. Mu mwaka wa 2006 yaguze igihangano cy'uwitwa Gustave Klimt. Ni igihangano cyitwa Adele Block Ball 2 ku kayabo ka miliyoni 87 z'amadolari y'amanyamerika. Gusa nyuma y'imyaka 10 yatangaje ko iyi taburo itakiri mu bintu akunze cyane, aza kuyigurisha n'umushinwa ubika ibihangano ku gaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'amanyamerika. Oprah afite inzu ikora keke, aho udukeke 12 turi kumwe na konfitire yatwo atugurisha ku madolari 40. Mu mwaka wa 2007 Oprah yakoresheje miliyoni 40 z'amadolari y'amanyamerika mu gufungura ishuri ry'abana b'abakobwa badafite ubushobozi ahitwa Henry on Klip mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Iri shuri rikaba rigenera buri kimwe cyose buri munyeshuri, bakanamufasha ndetse no kugera ku nzozi ze. Yanaje kongeraho miliyoni 140 kugira ngo ribashe kubona ubushobozi. Oprah ari ku mwanya wa 3 muri Amerika yose mu bagore bakize cyane, kandi umutungo wabo bakaba ari bo bawishakiye. Nkuko tubikesha ikinyamakuru cyitwa Forbes, kikaba cyatangaje ko umutungo we ungana na biliyoni 2.9 by'amadolari y'amanyamerika, akaba akurikira umugore witwa Jody Love ufite station za essence ahitwa Oklahoma, ndetse na Marianne Illich uza ku mwanya wa mbere, akaba afite inzu zicuruza pizza zitwa Little Caesars Pizza, ufite umutungo ugera kuri biliyoni 5.1 z'amadolari y'amanyamerika. Oprah ni umukristo cyane, akaba ngo umurongo wo muri Bibiliya akunda cyane kurenza iyindi, ari mu byakozwe n'intumwa 17 umurongo 28. Oprah kugeza ubu abana n'umugabo witwa Stedman Graham, bahuye kuva mu mwaka 1986. None ubu baracyari kumwe. Oprah akaba yatangaje ko babanye neza, ariko nta gitekerezo cy'uko bazakora ubukwe, kuko kuri we ubukwe atabwiyumvamo. Nta mwana babyaranye, ariko Graham afite umwana w'umukobwa yari yarabyaye imbere ku wundi mugore wanaje kubaha umwuzukuru mu mwaka wa 2015. Reka tubifurize komeza kugira ibihe byiza, naho ubutaha.